Lishonele mbukeli anguvusele tindzabeni telulwimi lesiswati labo SABC sitathula sise Auckland Park eJoseph endlini tekusakata te-SABC asibongeke mbukeli ukuthi ukhethe thine nati lethamba embili lomuhla. iChina seyinyuse indlela yempahla yasemelika lengena kulelave nga-125% yaphinze yagcizelela nekuthi angeke ivumele kuhlushwa imelika. There is no talk of the DA pulling out of the GPU, but it really all depends on what happens at a national level. Inhlangano iDemocratic Alliance KZN ithi itibophelele khulumende welibumbano wesifundza. iChina seyenyuse indlela yempahla yasemelika lengena kulelave nga-125%. Loku kulandzela ukuthi mengameli welemelika Donald Trump anyuse indlela yempahla yeleChina lengena emelika nga-145%. Loku kuthuse bantfu labanyenti emaveni emhlaba njengoba ke iyachubeka lembi yokuthengiselana emkhatsini kwalamave latikhondla kutekuthengiselana nasemnothweni. Mengameli weleChina Xi Jinping wexwayise ngekuthi ke live lakhe alifuswa imelika futhi ke kuba naloncoba kwembini yekuthengiselana. Mengameli wele China Xi Jinping uthi iChina lamanye emave kufute babambisane balwisane kuhlushwa yimelika. Uthi live lakhe litawuchubeka nekulwisana imithetho lecinzetela emave. We have always believed that the stable, healthy and sustainable development of China-US relations is in the fundamental interest of the two people. The essence of China-US economic and trade relations is mutually beneficial and win-win. Economic and trade frictions should properly be resolved through equal dialogue. iChina ikhuphule indzela yempahla yasemelika lengena kulelave nga-125% kusukela ngamgcibelo. Phambili lelive bememetele emaphesenti lang-84. We're looking at 80% reduction if this tariff escalation between China and the US continues. It will result in an 80% reduction between China and US trade. And the ripple effect of that across the board can be catastrophic. Beijing itimisele khulumisana nemelika ngalolu dzaba ingci nje uma ngabe kutawuba nekuvumelana lokungeke kuthathele uhlangothi. China's position is clear and consistent. The door to talks is open. China will stand by its position until the end. Pressuring, threatening and blackmailing are not the correct ways to deal with China. We hope that the US will work with China. Imelika imemetele emalanga langamashumi layimfica ekuhocisa lentsela kulamanye emave ngaphandle kweChina. Inhlangano iDemocratic Alliance KZN ithi itibophelele khulumende welibumbano wesifundza. Loku kuta ngemuva kwekuthi ivotele kungahambisani neluphakelo timali kanzi seyihambe tindlela temthetho kutama kulwisana nekhushulwa kweVAT. Umholi we-DA KZN Francos Rogers uthi ke banebudlelwano lobuhle netinhlangano letingaphansi kwahulumende welibumbano wesifundza. Inhlangano ye-Democratic Alliance ifake amaphepha engano lephakeme yaseNtshonalanga Kapa lapho iphikisana khona neluphakelo timali. Lenhlangano ifuna kumiswe umthelisi iSARS ngalamafisha ukuthi angayikhuphule VAT uma kushamhla lolunye kulenyanga letako. Noma kunjalo iDA KwaZulu-Natal ithi itibophelele kuhulumende olubumbano wesifundza. Umholi walenhlangano eKZN uthi lesifundza naso siyathinzeka lokwendeka kuvelonke. The GNU and the GPU being tied by an umbilical cord. As I said to you in the beginning, you must remember, we're all part of one political party. So if there is instability at another level of government, it can have the possibility or the impact of creating instability in another sphere of government. At this stage, there is no talk of the DA pulling out of the GPU, but it really all depends on what happens at a national level. Rogers ucele tonke tinhlangano tepolitiki kuvele ukuthi ticale tikhulume ngavilinye tibeke eceleni kungaboni kwato tithole sisombululo. Whatever decisions you make at a national level could and may ultimately impact on the province of KwaZulu-Natal, and we need to avoid that.
We've given the people, the voters, and the citizens of this province the undertaking that we will protect them and we will ensure that this government of provincial unity is the government that will govern for the next 5 years. iANC kulenzele ukuthi ihlane inhlanti lepolitiki letinkhulu lempela sondo letifaka ekhathini iDA umkhondo wesizwe neEFF. Kunematiko ahulumende lesolo ede baqonzisi labaqashwe ngalokuphelele. Mengameli Cyril Ramaphosa naketfula inkulumo yakhe ebunjalo belive wathembisa kuvala letikhala. Labashaya umthetho bavakalise ukukhathateka ngaletikhala lesolo tingavalwa. To achieve these objectives, we are strengthening the role of the Public Service Commission in the appointment of key people who direct the affairs of our state. Lesi isibopho hulumende sethula ngumengameli nakethula inkulumo ebunjalo belive ngenyanga eNdlovana. Silandzela kuhamba kweminyaka kungavalwa kwaletikhala tebaphathi labasetulu. Eqinisweni induna phambili esebenza embuso nakuphatha senzo umchunu yayiveta lenkinga nga-2021 yathi netikhala tisiphohlongo letibaqonzi jikelele livulekile. Kusukela lapho solokude lokushintshile. Ikomishana yetimedele buke ukuthi phendulana sekuniketweni ngendlela kwedziwe nqanti esiveni ithi kufanele kube nelihlelo lekuvala letikhala. 6 months before, if it is not going to be renewed, it's going to be put in the market. That is it. And if it is going to be renewed, that should also be indicated. And where succession planning comes in. Uphinze uthi labo lekufanele bangenele letikhala kufanele kube bantu labasezingeni lelungele lo msebenzi. Professionalization of public service now is proposing that public commission should come up with experts to that particular department. Ekephalti wetisebenta embuso nakuphatha lethilo kubambelelako kudingona lethanjwako nakubusiswa labo bantu lekufanele kuvalwa ngabo letikhala. I want to tell you that the delays are not indicators of neglect, but of due diligence that we must honor. Ematiko lede baqonzisi jikelele afake ekhansi litiko letemhloli lembutho tekuvela nabo mkajubovu bempi letemisebenzi necasha neletisebenzi tembuso nekuphatha kubala lamanye. Inyunyana etisebenzi COSATU ithi uyakhathata ke lo mkhuba lona. It undermines the ability of the State Department to provide quality public services. It undermines staff morale. It makes it difficult to provide coherent leadership. Luphiko lolubuke ukuthi phendulela ngekuthola kwedziwe nqanti esiveni lithi lenkinga kufanele isukunyelwe ngekushesha. It is important to ensure that these critical posts are filled. Lihhovisi bengameli akathanzi kuphawula ligcina ukuthi nje luyachubeka hlelo kuvala letikhala tebaphathi labasetulu njengoba kuvalwa kwaletinye kubanjela lukhetho. Tifundza iGauteng, iKwaZulu-Natal, iNtshonalanga Kapa neMpumalanga Kapa titimisele ngekulwisana nebugebengu kanzi nemaphoyisa atibeke embili. Indvuna yemaphoyisa Senzo Mchunu ithi lizinga lelisetulu lebugebengu kuletifundza letine liyakhathata kanzi futhi ke tibalwa njengaleto letinetibalo letisetulu tebudlova. Mchunu bekakhuluma nebetindzaba eTshwane aphotfula ingcungcuthela yemaphoyisa. Emaphoyisa akuleli athi akulungele kulwisana nebugebengu etifundzeni letine letibalwa njengaleto letinetibalo letisetulu tebudlova. There are 4 provinces which we classify as hotspots, and for that reason we're focusing on dealing decisively with crimes in these provinces, namely Gauteng, KwaZulu-Natal, Eastern Cape and Western Cape. Leli tiko livete kutsi litawutfutfukisa titeshi temaphoyisa liphindze lifake emakhamera emaphoyisa ngenhloso yokulwisana nebugebengu. We have identified several key enablers, inclusive of using and improving our technology, strengthening our crime intelligence, capacitating and upskilling our detective services. Komishana wemaphoyisa uphendvule labo labanemibuto ngaletinfo letibekiwe kusita kulwisana nalobugebengu. The SAPS will establish a National Policing Summit 2025 operations room. This facility will be used as a permanent scoreboard where we will track and trace progress on the resolution of the summit periodically for the next 5 years. Leli tiko lemaphoyisa libeke nelithemba tukwemkhakha wekuvikela lotimele njengoba bebete imali enele kwenta letinye tintfo.
Emaphoyisa emgwaqo esifundeni iGauteng athi luseseludze luhambo lweqedza nya bugebengu. Emaphoyisa lahlukahlukene yalesifundza abambisene elihlelweni lokulwisana nebugebengu kanzi kulo lihlelo kubanjwe labasihlanu lekufaka ekhatsi indvodza leneminyaka lengu-66 enyakatho yePitoli. Lo msebenzi lomkhulu uqale emkhukhwini yaseDalimpofu lapho kutfole abafanyana labatsatfu babhema insango. Emaphoyisa aphinza angena kulesinye isikolo alesatiwa njengalesihlupha lokulandzela tikhala ngebafundi lababhema insango baphinze badlala emadayisi emabeleni alesikolo. Kubosho umsola lotsengisela abafundi insango. Kuphinze kwaboshwa lenye indvodza ngaphandle kwamageda kulesinye isikolo lesola ngekutsengisela abafundi insango. Itfole netinhlavu letingekho emthethweni insango lipasi nemakhadi asebhange. What is more disturbing is that the suspect that we have arrested relating to drug dealing, they were selling all this next to the schools. For example, in one school, Utando School, we managed to arrest a 65-year-old person who was selling drugs. We have achieved a lot for today. And if you can do this type of search, I'm sure we'll reach our goal. Kulinzele ukuthi lo mkhankaso uqhubeke nakuletinye tindzawo talesifundza. Kuletinye nasibuya eTitolo. Takhamuti taseSkumansdal tingenele umshuqo tikhala ngekungasebenzi kahle kwesibhedlela iShongwe. Asiphinze sikwemukele esigabeni sethu sesibili setindzaba tesiswati nawusanza ngena tisekhona hlala nathi. Lusha lwe-Inkatha Freedom Party lungenele umshuqo eThekwini lifuna bulungiswa ecaleni lwekudlengula kwenvombatanyana leneminyaka lesikhombisa esikolweni labefundza kuso ematatiyele lomnyaka lophelile. Lomshuqo ulandzela ukuthi lolu dzaba lutfole kushisa nekwenakwa abantfu labanyenti etinkundleni tekuchumana lokholele ukuthi ke kube nemishuqo velonke. Umholi walabasikati kule nhlangano Ntombi futhi njalo uthi ke lokwendeke kucwecwe kukhomba ukuthi bantwana abakaphephi kuleli. Uphinze wagcizelela ukuthi umthetho uyahluleka kuvikela abantfu labasikati. We don't care that the case of Cece happened outside of the KZN. But we came out because we are a caring party, we care for everyone, and we said what is happening is not fair. So if the principal or whoever doesn't want to be tested that maybe they molested a child, we say that the minister, the president must make sure that that school gets shut down. Kusenjalo lusha lwaseSoweto eJozi liholwa lusha lwe-EFF bahlangene eVilakazi Street lapho ke baqale wabo umshuqo balubangise enkantolo yamanje Orlando kuyewushiya incwadi tikhalo. Leli qembu lithi kunemacala lalahlwa ngelifastelo ngenxa yekungasebenzi kahle kwetinkantolo takuleli. Bathi bafuna kubona umthetho udlala inzima yawo ecaleni lekudlwengula kwacwecwe kanzi iyaqhubeka imishuqo velonke ngaloludzaba. Takhamuti taseSkumansdal eMpumalanga tingenele umshuqo lode ludlame esibhedlela iShongwe kuyehambisa incwadi tikhalo. Lo mshuqo awuhambisani nebuholi balesibhedlela kanye nelitiko letempilo. Tisola kungaqhubi kahle umsebenzi kulesibhedlela lekholela ekutheni kube netingcinamba letfaka ekhatsi kuswelakala kwetinsita tekulapha netisebenzi. Kuphadamiseke kusebenta kulesibhedlela takhamuti titsatina kwalitiko letempilo kulesifundza lukhambe embili kuletikhalo tato kweselwakala kwetinsita tekulapha kucashana ngebuhlobo kanzi tisola nekuthi tigulana tikaphephi tithi tigebengu tifinyelela kalula kulesibhedlela netigulane letinengi tiyajikiswa ngenxa yekubabete imithi. We've been complaining that the negligence is too much in this hospital. They neglect patients for more than hours without attending to their issues. There's a huge backlog, so what could happen, those patients, either their condition will get worsened or they will die. There is no fence that is proper there, and then again the fence has collapsed. So that one, it can cause dangerous for the patient that are here. Litiko letempilo kulesifundza lithi lisetukwalo loludzaba. The issue of safety
The only thing that we know of is the fence. It's got some gaps there and there, of which we have prioritized that we are going to attend to that. But most of the issues that they are complaining about is something that we are receiving as now a formal complaint, but they have never been brought to the department. Takamuti titsi ligumbi leligcina imithi kanye nalelo lehlolwa kulo emathambo akasebente mahora langemashumi lamabili nane lekwenta simo sibe ngilesilikhuni esibhedlela. Titsi imihlangano leminingi lebanjweni elitiko letempilo ayimange yibe nemiphumela lemihle. We have engaged them. We have tried to get reach to the HOD, Mr. Mdluli. He's been running away. The CEO, Babam Kabela, we've been meeting with him now and then. He's also starting to run away from the issues that we are raising as a community. Takamuti tiniketele elitiko emalanga langemashumi lamabili nakunye kutsi liphendvule. Bonogada babambe indvodza lebeyitenda dokotela esibhedlela iNelson Mandela Academic eMthatha eMpumalanga Kapa. Kanti-ke baphansi besibhedlela babese babikelwa ngendvodza lengacondzakali lekusola ukuthi-ke ititfule njenganjengalwati kude kulapha. Lo dokotela Mbumbulu wabanjwa ngalesikhathi ahamba esibhedlela atfebula titfombe. Bonogada bambamba babese babikela abaphathi besibhedlela. Security came into my office reporting that there's someone that identifies himself as Prof. When I looked into the badge, it was stating Prof. Internal Medicine and Surgery, and yet the badge was not the same as the one that we do have in the institution. Baphathi besibhedlela babese babita emaphoyisa. Called the policeman because there was also a circulating media about this guy. Dokotela Mbumbulu kusolakala ukuthi uphice tisebenti letinyenti kulesibhedlela. And was having a white duster coat and a stethoscope for doctors. All those belongings have been taken from him by the police. Solo isabalale etingundleni tekuchumana isolakala ukuthi itenda thishela kanzi ishayele esikhwameni bantfu labanyenti. Baphathi besibhedlela bancume bonogada ngemisebenzi wabo lomunhle. Kanzi-ke lendvodza ithathwe ngemaphoyisa kuyiphinzilita ngemibuto. Nasivakashele kumakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Lona umbono wembukeli iSABC ngeke yetfeswa kudiphendvulela ngawo. Mbukeli tiyaguceda lomuhla asiphenze sihlangane ngalokutako. Kanzi ungakhohlwa khona letelama leti telulwimi lesizulu nakubumbana insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla. Sikhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo nibe nembela sonto lenhle.